Mbak. Nyo pegah masalah tanaman-tanaman yang sering ipula lewat Aceh. Baik tomat, tanaman tomat, baik tanaman campli, baik tanaman padi, baik tanaman jagung. Ubi nang katakalon urung pula kegalak-galak. Tapi nyo betul-betul pemahainan, pemurah harga, sabai pula datanya. Jampi tapi sabai pula. Yang urung betul-betul yang botani. Nyo pula watai kamahai, baru pula watai kai mubah ka murah. Pegah le salah urung kat. Murah dah pula. Bang ni bejo. Jadi yang betul-betul dia petani dia tak pula labu, timun. Yang tapi dia ada pula kebutuhan sehari-hari, pemahai, pemurah. Tapi watai kamahai rezeki dia luar biasa. Watai murah kau je labah tetap na cik, rego Tuhan. Biar apa ni? Mbak. Baik lagi tante. Nak pula tiba ni tu nyan bangga-bangga dia. Ya tante, 50 lebih nendri tante. Ya, belum ah. Macam mana? Asal cepu yang. Kawin kena macam mana? Yang ji hino lumpu ji, bagian memprot ji, bagian perawatan pada nyam baji nende yang kan. Ubat yang baji nak mendung dia. Karena ubatnya yang depu gak pada baru memprot. Bantu ni yang kena masalah tanaman. Jadi pegang ubatnya legat, ubat je legat. Yang jelas kan lengkalat. Ubin kalau keling-keling Aceh, tanaman-tanaman baik lenjak tekengom, padang tiji, ulai glim, pedada, metabohnya jernih, metabohnya lenjak. Dah ubatnya patihnya dah dipakai. Ubat baru dibit. Kalau ubat baru dibit. Kau ni nyan dipatih dan nyan betul dipakai ubat. Baik dipakai ubat lain. Nyan baru betul-betul. Alanya Tanya Aceh masalah obat-obat. Masalah atau obat-obat tanaman video. Nyan je kalau nak buka bab Biotani Aceh, punya website Agrobiotani. Ni nak punya YouTube Biotani Aceh sih. TikTok nyanji Biotani Aceh, Instagram nyanji Biotani Aceh. Cuma web mentang Agrobiotani. Yang dia belah bibit-bibit na si balun, bibit bibit ane putih na, kalau ni koroi na. Ane dri, ane pukat, mandum lain na. Mbak. Oh, nah ibu-ibu yang nak suku bungong. Nak suku bungong. Bungong na, bungong anggrek na, segala macam. Penyona anggrek mesti kahani bungong kan. Igop anggrek BBO ka bungong. Iro ni ibu ana bungong kan. Uju ba YouTube Fahrul. Ina dumpu na. Yang ana bungong akan itu bi. Tapi biasa buat video ni pa ni video tu. Cara lim pot bungong jadi nak video lain. Bak Fahrul nak kalau. Ya, Mbak Fahrul je sih masalah bungong-bungong tanaman anggrek dan lain-lain tanaman, cara perawatan ji, cara paning ji, cara pekilat. Oh, Nina Mbak Fahrul ni kalian mendung. Ya. Kamu bibit bungong putih belum? Ya. Punya purih dah no. Ya. Ya purih. Ya. Purih ino na. Nyo pulai piampo na ino. Nyo pulai gulai-gulai no, gulai rumpun na ino, gulai bayam na ino, gulai etik pina ino. Ya, Mahendri. Mahendri macam mana? Lempu usaha na. Lempu gulai na. Ino macam apa? Kaji, mana komen alhamdulillah, mana komen pihak apa. Dan terserah badan lah. Terima kasih banyak lah. Boleh kopi gede. Ada yang dua boh, Aceh boh. Kopi dengan teh. Bapa kamu